Komisi Benta ban penjuru kejingaki bandawan ang Sorkar Jela ban Kam Shipor yang kilangut ke pulik kejela ke beladon keti ha kejing siat yap ya unang yalam barem ke HNLC ubat ceres TV tangkeu haka kalai tarik unailar. Kasur kinong maulai ke belalam kemat dekat KSU Maulai Circle, FKJJP Maulai Circle, bat ke HNYF Maulai Circle. Haka arpau tarik unai luar kila penlong ya kejingaki ke bajai-jai dekat basong kelan mongor hakmat umot sanam jauh kyang nang ba ubadan habarik Shillong. Hagani kejingaki lawan Malaysian Benta di ginong yalam jangka KSU, FKJJP, HNYF, bat RBYF Sengkeme, balawan ban ajing kersyaan ru deki sur boper. Ginong keren na kejing yalang kila penremjur gi pulit ki bersulit siat yo ba ceres, hagi yang sa aju bakiloong bakala bendon helendet. Namar gi pulit ada ki kwa, kila ban syukam dak basuk yo ba ceres, namar bom don hapleng kemet kebakot kebakia, bat kila ban tokit benya ayau. Ginong yalam sang balang gila ogru balada ke Sorkar kadang yai kuman bat kam shipor gila ingut ke hek pulit kin banse ban syong perkat ban penjur syosyo ya gijingeki nang ne syakman kadai kat hadu kini ski menta impact yo gadong clear picture impact yo kata justice nado kapor hagani ka belakang ni ke justice nam tau rusai henyota hadu mentamdan la dap system Daya mata kadau, ipara samla baro, ina katem riboy, ilong kibala kre, hapok kecinilam jopi. Ya ke ba, ngiki namata, kadau ba jongkari bajai penreu. Ngangat ba, kadon silan bedro, ya kecinyap jong iba jelas terpikir. Ngangat ba palai dikut masa span, ya kitu kipulit basim ya kecinyap jong iba jelas terpikir. Thank you, nama piting, bayok kitu kipulit kin pula. Ya kinong ai order bansiat ya ba seres terkepil. Dainam. Kiting kinong mikmat. Kalau dai Home Minister, kalau dai Chief Minister uting mensuspend ya gitu kipulet. Kiba siat im pai ya ba seres terkepil. Kenang ba yo kita kipulet kinok ba udai utau minister, udai kita gi nong mikmat kiba ai kabor bansiat yo. Ngan og ya pi one Islam so nang ne sakmat. One Islam so lana people Islam nak kalian ke jom lah, kau menumi kemat jom kaseng RBOF, ikloi, banyak air ketiket yang tiamon, banyak lek namanta kena kasur kena mulai, berpenyo ayat justice namanta iba serius tu thank you. Artikel balai separa kadwai jom konstitusi jom India, kapatai, kumdu bernuai, ya KIS, bat IPS officer, kipatung ke central government, hangtu kapatai, bakas state government daladi kamla bernuai. Henry, hapo sau papa kata kadai banai jinto no sya ka central committee lani ka central review committee banwen no ya gino ke officer IAS IPS kibala tampur kibala tamti tamjat kabamot wadla ka sarkar artikel ka balai sepak kadwai ka lakan yang state government ban suspend ya kita IAS IPS officer Henry kalenti ban suspend kadon Kesorkar UP, hadu nado maksim jaka bos siar, limbau Aditya Yogi, hadu mentah kalau ada suspend, kat nyongut KIS kentublang KIPS officer. Balai bakal kesorkar sini tangarut kemelah suspend, bakadai kesorkar yang mata, bakadai sibun KK banburi, ngata kadau kemelah suspend. Kalenti yang sorkar jela kapli ban suspend yang ini kaya sebesar lada ka recommend no hapo sa pura kanta henry mtala sipna itam kay kampan la benne nginlong kita biasa ban up kita judicial inquiry henry kabang ko man patraw hangni pat kat no por kata biasa kabang ingin up kung kiseng barang ngaslosi baga jat penri ko jongi sipon kijing serdat kibate lakam yang ini nakawai kapor sa kawai kapor niya kan ni kasi ban persya kasi lasak that jubor kecing somla lorsai bahado mentaru ngirang wat ya kata ka hop ka justice nam tau jamu tang ini kendiat hak khalai terek jamu agas lasak that jubor udukot jaka jai benriu ba chesterfield thank you sakan no ngi ko jat per ring lang ke bayasa bagi naisa ngi chus ngapet ya kini ki kam thomor ke paman ha ngi ko kit khot ka jat ben reu ko ban kan tu hamne
Bakum ki pardo prasnam. Ki long kabi ki long pa. Ki samla shenrang. Ki khundap shenrang. Ba lada ke sarkar. Kampat dia hari ini khimiak sengi. Dia kini ke jeng dawa ke jongi. Ngatrai kini ke kamram ke jongi. Bangin kelet noi kata ke jeng wara ke jeng sosok rasai. Regi penkhi dan bajor pa. Hakani ke namba ba kajalahi berakawai. Dalam dia. Dia ni ke pon kentu. Lagi khum samla. Baru begini berluang ke belakang. Kediat sengi yang melakukan tep kepada kisah nek ditang kajing parat jempor pulet kepada samut isamla jom kajat penriu ila syakam dan fina moyong ban keno banong ban kidar kajing temu ban taupat sakawai kenhun king atiar aku akan bu kajing keli nak spor sesorkar kalong katbat isamla kira penerkam dok pulam dipendam api ai ya kinu kajing penterha ngaso menong samut bidang duna pelat jolese babun isamla kapan sim de goipat kelak kelenti katakan syam kabur jong sarkar ban perkhat ane syakmat ya ke ebele belle andai ko ki pari dapat jong ki senglam palam pa fer kham tam ki khot jong ka chai pendeu ngaso menong ka isu jong pa ceres kedai goi kamar andai ngebedai ban klet ya ke isu jong ka inland permit ngebedai ban klet isu jong podusam Himlai berkelat ya isu jok pemotor, araja khatra, yobun kisamla kerajaan umat, araja khatra yobun kisamla kerajaan Islam. Kesorkar lah tahu yang hari komiti, igwa banbu kajing keli, syakita bakri yang hari komiti, syano kelapoi ke isu pemotor. Yang kuat yang kena isu, bukan selang pentanda yang kena kajing pitar, yang kena kajing syimkia jok kisamla. Lagi kuat pada usuk pada sarkar kersim dengan syakmat. Nak yang jauh keseng kemir kat kisah tulis keseng balang. Yang sesyam perkat ke kesengi. Ritang kawai ke keluar apa wadakan basyai dalam. Yang ay ke jingkersan berpura. Kamtam di kisamla nak sedang mulai. Kasur kena mulai. Yang syam perkat penting. Jindawa jauh kini syakmat. Tak kawai pat kelak nanti. Optai bagian bersutu. Bagian jingelek. Kali penting nak kapur. Nomor lagi kuat bersutu. Kuat berdenau cepi kisamla. Lapun teli kimet yap kilang ngam lapun teli kimet yap kilang kelan haji ngelek hakuli jong sarkar bekiya dia kalenti banking ngadiar ini bersuhu balai kisim dia kalenti jong jengking ngadiar mano penbor mano penterha kesensyar kadar padan pos kat kerian kadai bencuba dia kata yang ajan jong dia umat jong yang nombak disepet bahau penam kedau seluruh lada kapakla sisen keski penam unsa siap dikasket ke dia kata kat kubur ke basyai tua pandang kena perman andai kawai ke mai tua basyai di keski gelong ke kiseng balang ke per gene syong pliu jumur pakai isu LP yang peteng banyak yang nulis keman hadir berkat kelam gaslan maraila kabangi tua bandran gelong namar kesorkaran dia lakai jauh thala jeng dawa jong kari berkacat pendeu kawai ila dawa kesorkan jala kelapa artili solution kata kalong kaktin kasih kiri menrung haknet papra jok constitution jok kari India jar snap kesorkan dia dawa pentrikam ni KLP lepas tekan solution jok ngeru pomot jar kesorkan dia hangibu kecing keli bawan mentrikam puing jok kesorkan dia pok kejala jong ni si ketin rung kren kenaikan dawa dausan perkat pada kisamla kapan jiat tegawai bat kelenti rikong kisamla pas dap cenderang badan jengkit keli nanti kali berkecai pendeu tegawai ia teng kelenti jom jiat pat ba bankan je kino isu dak kasor jom pat ba bat kata kalong penginjai enam pendam bat kena manfaat ban isu bat imat jura per ketang nyawa yang buat benom kamtam di kisamla badan syak jengkit keli ya kali berkecai pendeu gila pan sim bat gila penyak ya kamen jika nongrem bat kecingile jong chat samla jat perlu kita melakukan sim lanul luru kumlai shibun sia jamu maca prang Muslim yang rasong samla bat ikut papura jong gari bakacat perlu beroi kumlai shibun play pulangi bro Haga baydai bat gajing bam trek ka KSU FKJGP bat HNYF Maulai Circle banedan benta ha kesur kabri unyau trap Kiloong batang ha kesur nong Maulai kim pat yo gajing kersan ka bapura na ginong Maulai kumta kilarai ben penek ben no kesur ginong Maulai bat
bakim dan kanu jing persya ne ban kentho ai ya ki weipan nakaliang ngajongi hi ngimdong mangisim laweng rai india be hasor nomulai ko mangladan nadu banikong berkata hi gede ka nongrem ngajongi mangladan be hasor nomulai nadu kasin kebala seng nadu ka khalai tarik kita ki gau ba kolong nyepi ba kinyami nak to jingalang lai em ka ngimdan kanu ka daw ba mangin ayun rai ka daw ka jongi kalong mangin ne be hasor nomulai namar bangi ba hakasor nomulai mta idang don kam banyak cibun namar ba idang don kam ban ya ban kenjo ban panang kajing kersan ki babun ki balang kanang ba namar ngi sutu namar ba idang haban ya khamat sho bangin yo bangin ya kan de sawi banta ba kham sejrang hi namar ngi hak tu hakasur yang beri nyung trap nginum pala bendan ngi dang kwa bendan bi tang hasur no mulai namar ngi dang non kam ban pan kajing kersan ni babun balang sho bangin ya khamat kajing sang nangaleng jungi ru nangaleng jungi kwa ba ngindang haban wat ban pan sho kajing kersan ni babun balang namar wat kidor basnong ba per hapo karikasi bat hapo ka silong hi bat ka iskasil mar snong mulai hingi kwa ba nginyo sho ka jingkersan namang isu tu namar hin pa ka jingalang ki bladam ngidang don kam ya ka jingkersan manjo ka jingkersan ki bobon ki balang nong mulai tinadu tu sngi ka jingmi ka jongi ru ka jingmi ka jongi dai ba ngimpat kwa ya kani ka sur ka beri nyu trap nreipat ngilakran sa ya ki ba ngin pene kani ka sur nong mulai ngi ba ngimpat yo kata ka support full support nak tang na ka snong mulai ru kajong lajong let's say ka so po is ka sil su ti ni kwa swai ka support ka babyang bat bangit sala pat bangin ya shoi bentah kadang ka allegation pa kadang keton genu dekat badan ka tu sur kono mulai pengala political platform ya kan issue so ya kata ti nakaliang jongi ngimla ban kentho inu ru ti ai bu pat ba hi bishar ya ka ai ka badai ban bishar ai la du pat ba un pet bat un sai hi ya kita ki ai kam sidin hadin kat tu kat ni panai la ni hadin kat tu la hadu next year hin sai hi ba kata nak liang jongi ngiyeng hani bangin kwa hi ban kentho inu ki don la ka jong ka right bakin yakhi ndai ngi pat ngiru ngi don la ka jong ka right bangin yakhi in stick ba kan sur nong mulai mar ka de ka root cause ka issue ka de na po ka snong mulai ba ni pi ba ngiyo ka support du ki wan na kaleng ka sur nakasur apa Shillong, nakasur Malki, nakariwar, Jantia, naka Southwest, kibun ba kisur kibun ay, bat kamtam ngasuban ay kublay ya i chairman ru jong ka senjuk ki nong sensar snong, jong ka tamri boy, kibala awan ban ay ka jingkisan yang i hakani sengi kibun minta.